banoi gam tina kuki chate ho zo sin bon chawin ni thap pha lakau ni sim som ni legu Wednesday ni khuin zo ni tha thu so ngai ki hi te thu so ngai tau hi te Meite CSO Federation of Haumi President Sapam Zadumani ki pan thu phon an bolin Manpur State sunga MLA ki phin na bol hon government tha tun do na ninga pan la sangwin tule to man hurgam sum boina thu ho zo hi suna wa ding go zo hen hi chi boina ho hi chi sot chana thilphalo ta su do ding hi na banin government vai po na jing zong ha ta in to kha ding hi tin ama pan phong do e Federation of Haumi President pan press conference a bol na wa holim na chun ama pan seina Manpur State sunga president's rule aki koina sunga ama pan phomosa na thu ho phong do in sule president's rule aki koi jing wangin law and order phatai na chi hla sa zo po vetin ama pan government thimo achani Union Home Minister Amit Shah avel vela kitep na nei jing wangin government in gamsung ven bit na ding chungchang thu ho angel kho po vetin zong ama pan government thimo achani Manpur State sunga galitul chungchang thu ho le kanile ki bol ho khamna theya ki ve mi kho thu ho chule Manpur gamsung su ke ding ki gona chungchang thu ho zong ama pan na phapo e delimitation process delay ki bol na chunga ama pan phomosa na thu ho phong do in delimitation process delay ki bol chu nam khat pan pi na chudbang chuan ki bol hi tin zong ama pan na phong do e Union Home Minister Amit Shah Mars sim gate ni khwa ki pat Manpur State sunga adia highway la ho a free movement chi la sa ding ti athupon abol do jing wang chun chuchi Amit Shah to gun chu chi la pan hi lain chule Manpur State sunga thil si thil phalo ki bol ho zo si zong government in don sen koi po vetin ama pan phong do e chule ama pan se be na government in gampam mi ho phalna be ya Manpur State sunga agu ga la hungcheng lut ho adia Myanmar gam sunga member of parliament an hi ZRA president thanglin pauto KNO president PS Haukip holoi cho government in ben bitna pio vetin ama pan phomosa na thu ho jong na phong do e chule ama pan se be na chudwang mi ho chu dan to ki kala chon jeng wang chun government in achung vai ma cha action ala poitin ama pan phomosa na thu ho phong do e Federation of Haumi FOHTR kiloi khom hon Manpur State sung district group sunga Armed Force Special Project ti sipai thani na chu lado hian tin ade dan thu ho na phong do win India government in aphat cha Manpur gam sung boin ho zo si hi asu na wa lo wa hi le Government of India in Manpur gam sunga to gon khat ane yo hi ti a kilading hi tin zong Federation of Haumi hon phong do vi Manipur Governor Ajay Kumar Balla in Manpur State Milasa Usu Chairman Hinla Naurem Rosibina Devi Kitinu cho Deputy Superintendent of Police DSP Sports Dingin appointment boltai chuchi appointment letter cho Governor Ajay Kumar Balla amata in Rosibina Devi Kitinu cho anapedo ahin Governor Ajay Kumar Balla in chuchi usu champion nu apacha na thu ho jong na phung do e Union Home Minister Amit Shah Parliament na aholim na khadachon Sonia Gandhi do na athupon an bol na chunga Congress Party hon Union Home Minister Amit Shah chunga privilege motion khadan podo win Rajya Sabha Congress Chief Whip Jairam Ramesh Union Home Minister Amit Shah chunga privilege motion file an bol hitai Disaster Management Bill 2024 chungchanga Parliament Rajya Sabha debate abol na wa Amit Shah aholim na chun ama pana sena National Prime Minister's Relief Fund NPMRF cho Congress of Vaipu Lai chun inko khat family khat control na nuya anum hitin Amit Shah nan phung do e Amit Shah in director Sonia Gandhi min aphapu lowang chun Sonia Gandhi de na selisa ane hizi chun Congress on Amit Shah thu sei chu anil kaluvi Jairam Ramesh in Rajya Sabha chairman hinga privilege motion apelu na chunga Jairam Ramesh in sena Union Home Minister Amit Shah thu sei chu thudi lo hinabana kizum su na khat ahin chule Sonia Gandhi mi hina agunji reputation su set pi na dinga ki bol hitin Jairam Ramesh in Rajya Sabha chairman an het sa tai chule Jairam Ramesh in sebena chutubang statement ho chun parliament lo pi na ho su ke jing se jong hipon Parliament do na achon naw khat hi tin zong Jairam Ramesh in Rajya Sabha chairman hinga Amit Shah chunga Hehna an Pelut hitai chuchi Amit Shah chunga Hehna privilege motion ki Pelut cho
chairman in asan pe Amit Shah chunga got na pi the ya hi Hamas in mi hon Israel chunga gal abol pat ni khova anamat ho Israel mi ho tu chana a hen na lai ho cho Israel government in hunama hado sa te ding ei god wa hi le ke hon chu chi Israel mi sungkul tang ho Israel mi ho cho thilong puma ka hin pi do te ding o hitin Hamas in mi hon a hin phung do taw vi Israel se pai hon chu chi Israel mi sungkul tang ho cho hunamang cha hu do ding a god wa hi le ke hon ka tha gam ding hitin Hamas in mi hon gi na khauta hin bol taw vi chu chi Israel mi sungkul tang ho cho damle bit a na diwa Hamason bol thei chan ka bol o hin a hin la Israel se pai hon mun khat khat a bom khi jing o hin chu chi Israel mi sungkul tang ho dinga tizat ta a thut te ding o hitin jong Hamas in mi hon phung do vi Israel se pai hon hunama sungkul tang ho hu do na dinga pan la si ole chu chi Israel mi sungkul tang ho hu do dinga god ho cho athi sain thi kung to akipo do jiu ve tin jong Hamas in mi hon phung do vi Hamas in mi hon Israel mi sungkul tang ho a hen ho cho a hin hla do be ta lo jiu vin Israel se pai hon Hamas in mi ho chungin gal bola na pan ki vin Palestine mi ho mi zali Valentine an to lo ki vi chutia Israel se pai ho acha lo na ho cho United States government in Israel government chu ananung tho buvin atosot nau thu ho phung do vi Israel se pai hon Gaza Strip gam sung cho van leng ho fighter jet somang cha boma na bulu na banu chun leichunga kona jong Israel se pai hon Gaza Strip gam sung chu anablu pan kit o hitai Hamas in mi hon Israel mi sungkul tang ho ain hla do lo wa hi le abol cha ding o hitia United States President Donald Trump in gina an bol sa na hi tuzing ka lang chun Central Gaza Strip gam sunga kunin Hamas in mi hon noilang Israel gam sung cho rocket ni in anabulu vetin Israel military hon phung do vi chuto khilon chun Gaza Strip gam gila alumim Zimrat Suva Kafarmai momle tu savela achun rocket siren an ginge chuchi rocket ni hol rocket khat cho Israel se pai hon air defense system mangchan an ka phlau vi rocket khat zo chu Zimrat velain an puken ahin la thina tu hole chuchi rocket bomb pu ke ji akitong khaw thuwang heda hipoi Indigenous tribal leaders from ITLF hon thuni khu chun thupun khat hin bolovin ITLF office cho phachom khat adinga tuibung muna kukin picture chanpur KIC complex muna akichun lut taitin ITLF hon hin phung do taw vi ITLF office lui yang tam lam ka cho avel vela akibulu nunga ITLF hon chuchi office munu chu chun do dinga gur hidanin jong ITLF hon hin phung do vi sule ITLF hon ase be na vuchun office na to izakai hozo si cho ITLF office tha KIC complex muna chil hadinga hitai tin jong hin het sa taw vi ITLF in atum be akivai pu na ding separate administration movement ho kichipi jingding hitia apun do na banuvin mipi hon ITLF atosot zomjing na ding win jong ITLF in nge na hin bolu vi thuso ichan hin ki chai tai thuso ngai ho zo se na bon chawin mangpha